وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب الخلود لدعوته وسجل البقاء لشريعته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iman tu ayam ananian na kaya pun naging kaya paganay muhadaratanu si saging kaya round ball si saging kaya gaipos aging kaya tunay ini na Ramadan kakagia miakal pas tanuto ayay man tu maudutano naging kaya tigin na al-ya'su wal qanut. Ay makna na ging kutua kap kada isaynam si saging kutua uripan wallah si ku mangalimu Allah nagina ni pumagusain tanu ging ka iya al-ya's wal qanut naging ka iya qanut na si sabasa na tigyan na naqidul raja au qat'il amal. Ay mana niyan aging kutua kap keda aging kutua panginam nagugiyang kutua kap ke putol aging kutua na ini na pagapatan ginan antun ini bana pemagusain tanong. So Allah subhanahu wa ta'ala napitiru yana qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ay makna itu na so Allah napitiru yana tiruang kaya Muhammad Hai mangauripen aso mimilalawan sa tipu na ubah kanu kada isaynam si kulimu Allah kamata-mata naswallah na iprila yang sulang-ulangwano dusa matanas kanian na Allah na paririla amala ilimu mala igagaw. Ikadua na pituro penwala tigina la yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru fayausu qanu. Pihak isabutan wala dikuda isaynam su manusia ko kapu manganian si isagim kutwa mapia amaya tiging kaya mini sugaton naging kutwa maragan nakada andin saynam ay mana niyan na mata pedid naging kutay namian so sama nuto na suagamatan agama Islam na ini sa pariyang ko Muslim, Muslimah, Mukmin, Mukminah. Auba kada isa inam si saging kutua mangalimu Allah. So hadis na miapan utuliakin ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala anna rajulan qala ya Rasulullah mal kabair qala asyirku billah wal ayasu min rauhillah wal qunutu min rahmatillah. Ayamana na
Miapanu tuli Ibnu Abbas mata natigina suma mana pitiru yang ku Rasulullah antu na abis hai Rasulullah miakalal adusya. Nah ya pitiru Rasulullah na sokapan aku tua tigian. Na hugiyang kutu waka pekeda isainam ko ori penwalla sisaging kutu limu yan. Soalnya mana itu? Nah ini saparwallah. Ini saparwa gamatanu so Rasulullah agi ang kaiya ubatan kada isainam si isaging kuta pega peteneka. Oi. Taman sadika matay na dika dengkedan sainam si isaging kuta mananian na limu Allah subhanahu wa ta'ala. Engkay no to nakagi ini subu irka au baka kada isainam si saging kutay mananian na limu Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na so agama Islam ini saparian aging kai akadai sa inam si ikulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw budi tabiha na sumanga kufar sirani pekedaan sa inam si saging kuta mangalimu Allah. So ori penwalla ang mga mga mukminah na disiran din kedaan sa inam si saging kuta mananian na mangalimu Allah. Lagi-lagi yang kuta apa pia miya kalalai kaya pakan dusa. Na di kedai sa inam aging kuta mukmin udi ina mukminah saging kuta alimu Allah agi tu suri layan. Wai kakagi ya aya ditanu ka kedusa na ubang ata peda gyang kutua mangalimu pega petendeka katika leaki anan dibu na ni begai wallah na diutu kepakai kailangan abas ta mukmin ka na ubang kau tu tepeda ka mia supa ka gyang kutua kateru Allah nago mia dusa ka saging kutua kini isi enung ko Rasulullah ato na mga ala-adusa na miya padu naging kutua kapkeda isainam si saging kutua limu Allah subhanahu wa ta'ala. Tutulan na si isa alungan na mauri amay kung kamangukum su Allah na adna sa katawa mama ato na ini ayam ini kukumu naging kutua pekanaraka kami ukit si iku kambilang nadama ka ato sumapia ayam madakala sumarata pitimbang peman na peman miya ka panad naging kutua ato na ini na marata na aya di sisiun amay kudaa kaya lo sudanian si iku mga syafaat ulang-ulang mo na pagkasapaatan o Allah nakawit si saging kuto naraka sabab ro nakinwas kaniya no malaikatuz zabaniya mga malaikatuz zabaniya ang mga rarangit agitu ya sa iku naraka nana kagi kukuha nira naging kuto mama naso kaya toyo kay ranon na duminingil kagi mangko makalog sirang salalan kukapugita iranon si kunaraka jahannam na duminingil man kagi ako makauma sirang ko pamenggakan unaraka na duminingil man miya panutul atig wala adini pasimpaguluga kunaraka isiin yuro ni inuto kami akatelo makadingil natingiran na ino ko tundingil sa utapaganay. Natingiran na kaya to sanakan aswalla na malailimu. Na di kalo-kalo na ikalimu ako niya na di ako niya pakiulog si kunaraka. Ito tingin ni paganay. Natingiran ako tayo kadua. Si ko kaya pakalo katano kulalan si kunaraka.
natigi na diningilanakan sukad nanakan kami pikirakan na sekanian na ayamala limu iyan adi suka peniksayan nalika kalau atigin na limu na kunian natigir na naging kutay katalawa miya kau makadin sang kota pamanggakang kunaraka miya kau matanoron natigir na diningilan akan sukad nanakan kami pikirakan na pitiru iya na ubak kanu kada isainam si ikulim wallah wala taqnatu min rahmatillah ubak kanu kada isainam si ikulim wallah gitu ati ni katlawa diningilan akan su Allah subhanahu wa taala kadnanakan kadikalo nanto na iniba na ipangalim ako niyan kada akan tebda da ako kada isainam si saging ko tayo mananian na mangalimu iyan sabab ro na miya saling sa si imiyawit si iku surga giuto surila wallah giuto sulimu Allah subhanahu wa ta'ala na giuto mga muslim na ubatan nung kada isainam si isaging kuta mangalimu Allah api ay kapersian karagnian na ubang at tepeda oy ubang at tepeda gyang kutu alimu wallah kay sis ini sugur kau kadna nakauba ka kada isainam si isaging kuta mananian na mangalimu yan naguko nakatepeda na aya maanaw to na at isi kami ako yung mga kupar aya pitiru Allah na aya bu kudaan sainam kumawari panakadang ingot ang mga kupar padaropan na padasi saging kuto mga alaadusa aging kuto akada irakadan sainam sa aya pa kada kelangga nagyang kuto ang mga panganingka si iku mga pipiya kaad na tempo na ibigay ka wallah aging kuto anto na iniba na mga limu iyan ikadua na suwallah na na ibubuta di nalalan aamay kamu kita kaun na roong mala akisabab aging kuto anto na iniba nakakisampay kasi saging kutwa hadap ka na mga muslim na ginan maudutanu aditanu kudaan sainam si saging kutwa mangalimu Allah oy kay ni sa parakatanu Allah agu sosyuin ubatan kada isainam si saging kutwa emananian na mangalimu Allah subhanahu wa ta'ala sip man ko mga katuro o mga salaf na gusto mga ulama si kukya pakaratairan si isang kutwa kada isainam si isang kutwa mangalimu Allah na siya kiniya Ibnu Mas'ud natigyan na al-halaku fi itnain al-qunut wal-ujb ayat tigi Ibnu Mas'ud sahaba beka kebinasa aya mana nian na kera di lautan nasi mata tagusa gyung kutwa dua paganayro natigian nagyung kutwa tao akadaan sainam kadaan sainam si isa gyung kutwa limu Allah ay susugu au bakada isainam si kulimu Allah ikadua tigian na kabinasaan na al-ujub ging kutua kapakabili bekasi ku ginawang ka maka bibili bekaw din sa giyang kutua kapasang kay kasukat ay mana na ini paarkasu riski asa kay makapapaaron inagaw ka kuwalas kanya ni di mamagumun na sabab po sa giyang kutua kapumumusang ka sa giyang kutua ginawang ka lagi du Firaun sa isa miya panutul na di kesakit awag yung kutwa bagarian
Wanian bun ko urianian pitiru asakan yan na Allah Ta'ala. Nasi miyauri sagiang ko tayo mananian na kanarakaan. Nah gitu mga Muslim, anto na iniba na api anto na unon ikipus sa gawaan tano si iku margan. Si iku kasasakit o ginawang ka. Antawa aka, bapi anto na si iku mga tiuba. Na uba ka kada isaynam. Uba nga tipda. Amiyadid na giyang kotay na makasi sa giyang kotay mananian na pangarapa ka. Apaga patanaka. Kaayay ni sugur ka wagamang ka. Napakadadak lang ka so panganing ka. Si sa giyang kotay mananian na mga pipiya. Oy. Nana. Giyanan so ayanin maananian na mga Muslim asiran na disiran keadaan sa anto na iniba na inam si isaging kuto mga limu Allah subhanahu wa ta'ala. Tumundog si inaging kaya tigin atharul yas wal qanut wa madaruhuma. Al-ya's wal qunutu min sifatil kafirin. Qala ta'ala innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Surat Yusuf. Ay mana ito? Na patsagyang kayararat agyang kaya kada isaynam ko uripan wala umangalimu wala na gupuun rekanan matagu asakan nakadada ang kadin sainam si iku mangalimu wala na ayam maanana si kami ni kuyug sagyang kota mga kafirin kagyang gaya kateru wala tingin na mataan kakeda isaynam pamana dikanu keda isaynam si sagyang kota mangalimu wala kaaya bu keadaan nun sainam naging kaya mga tawa mga kufar mga kaum mga kufar oy nana isaw tuarara din agu puno to mapotol kapiu to lakaden katika dia bubuh ki ikelimu Allah oy nana dikadeng pemangani dikadeng pegungaya kage nana arraja kapagungaya kumapia nana pedanan sa simba. Oy. Nana kailangan na ubaw ito maputol. Aging ko to pamana mga hadap si saging ko to ako mga limu Allahu subhanahu wa ta'ala. Kadua tigian ararad na al-ya'su wal qanutu laysa min sifatil mu'minin. Diyan ko to ayas agu kanut ayaw to maana niyan na kapakaya matitimu sangko to kada isainam na kena bau to sifat mga mukmin aging ko tap keadaan sa inam hoy so mukmina na di keadaan sa inam api apa ni kalit tengaging ko tanto na ini bana mipu pas gawayan amargen na di keadaan sa inam ikatalawa tinggi narara daging ka iya kap keada isainam si iku urip nola daging kaya tinggi na al-ya's wal qanutu fihima takdzibul lillahi wa li rasulihi suatigin sukap keada isainam ku urip nola na kabu kegenutu si iku Allah ay mana niya nama pagkapamukugian so Allah ako so siyubuyin kakagi ay ini sugu Allah na ubaka kada isainam na sunabing ka na ito mangwi piteruyan na ubaka kada isainam hataman din na kisa di tanong may kayo po si isaging kota lupa na di tanong dun kada isainam si isaging kota mga limu Allah oy ikapat natigin na al-ya'su minhu su'u adabi ma'allahi subhanahu wa ta'ala
Ikapat, nagyang kutua tinggi nakapkeda isainam siiku uri penwallah, na miyak rata-rata utu apa parangayan, miyak rata-rata utu adab, siiku Allah subhanahu wa ta'ala. Na inu miyak rata-rata utu adab, siiku Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagiya, siupa kakanguta kateruian. Ini sa pariyar ka uba ka kada isainam. Nana aya mana? Na diutu mapia antune ni ba na adab siiku Allah subhanahu wa ta'ala. Padaropan natigina sababun fil hirmani min rahmatillahi wa maghfiratihi. Kesabapan itu anggota akap kedeir kasainam siku mga pipia mga limu Allah kisah bapun aging ko to kapagkeda sirka saging ko ta mga limu Allah naguging ko to mga rilaw Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na uba ka kada isainam si saging ko ta mga rilaw Allah pagpangani kaundin si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mana kabayau Allah na pagpangani kaun. Kau mang kaun din mangani na kabubayaan kanian kaaya mana uto. Na tiang kadeka ada aki adi begi-begi si ikulang-ulang wana mana nian na mga pipya nagusok kay papaarang ko mga rarata ay di tabi na si sa tangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Law man nakadun nakawaan na di ka di imagi atira sa ayam ana na suwallay makapapar sa isaging kutwa langwan taman mga pipian na isaging kutwa mga rarata. Padaro panatiyan nararadian na sababun li fasadil qalb kisabapon aging kuto akap kebinaas sa aging kutapos o manusia ay mananian na gupunggi kaya manusia na kadaan sainam si iku mga limu Allah kapiutulian din upama ka diimberadusa na kaya nun sainam ubaw turilaan Allah na ayad na pinirma mintini na yung kutu akan beradusa na ayam yaso ito na miya binasa aging kutay mananian na puso yan. Naging kuta puso manusia nagiutu itu manur si saging kaya antone ini naginawa aging kaya manusia si ikubapi andanian pakasunga. So sabapro na may tu aging kaya oras tanam yalamba na aging tingin asbabul ya'as wal qanut yung kaya pengasap sabapan sangkut wakap kedeir kasainam sangkut alimu Allah. Na aya paganay na al-jahlu billahi subhanahu wa ta'ala. Aya paganay sakana kedeang kasainam kulimu Allah na kagi ini inugrantika kukipupan tagneka kupadnaneka. Aya mana niya na dinggaw tu katawan. Oy. Na kedeang ka sainam, na ukatawin ka api teror ka wala, o baka kada isainam, na di ka kedeang sainam. Wai, nagiti pagani atingin, amay ka may nugranti ka, kukadnan ka amahasut ya mapuro, na di ka di manggulaw lagi ang kotakya, daang ka din sainam, sang kuyong kota mga limu Allah. Padarapan na tingyan na musahabatul yaisina wal qanitina wal muqannitin. Giyang kutua ayad na bulayo ka aka. Naging kutua mga tawa keadaan sa mga inam. Keadaan sira saya mananian na inam ubas siran makakuha ko mga limu Allah. Nami sabab sagi mutoy mga pagunuta ka, mga talaga pada ka. Na kaya datang kay rana, kaya ada nga mamusay nam. Oy. So sabab pro na madaklaya saya tanong utama na ay importante na kaya to kawan tanu. Iso sugur ke tanu Allah aguso siuguin suaga matanu
au batanu kada isainam pakada-kada kalan tanu sumanga panganitanu si kumanga kamapian tanu sa dunia na uswalungan tanu amauri sadita nuden keadaan sainam kakagia ini saparna ketanu Allah nago gupun tanu kada isainam na si tanu miyakuyog sang ta mga kafir asirani keadaan sainam nana gitu isu mukmina na di keadaan sainam kulimu Allah ko katataguyon si isagian kaya dunia nagusi ko kapakauma si isagian ko tua darpa akat tamanan agiutus soalungan na mauri tungan na ya mga papanad agkagida makaon ang mga raragan nagum mga pakalakalak kakagiya soalungan na mauri sumaksar na ayapiter o Quran na kesambula yang sumata sa puro na pagkugar sa mga puso sang kaerarab sa bawang budi keendut sagyang kutwa kita taralo agyang kutwa di kakelaka nagu sawan si saging kutwa kapakadar paka si saging kutwa yamananian na mahsar na sumumin nagu sumukmina na minsan panmargan na disiran din keadaan sainam si saging kutwa mangalimu Allah subhanahu wa ta'ala so sabab pro na peduto sa simba na uwatan to kalipati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.